Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing dimanapun anda berada, di kaler, di kidul, di kulon, wetan, mana lah. Seperti biasa guys, kita mancing lagi guys. Mancing kali ini di spot Karadak guys. Biasa umpan pakai lumut, yang iya bandul. Sekarang saya mau pakai ini guys, Asian racikan sendiri guys. Nah, mudah-mudahan jos guys, kita pakai lumut guys. Oke guys, saksikan terus keseruannya guys, jangan di mana-mana guys lah, tonton terus lah. Oke, langsung aja lah kita mancing guys. Bukan dari benul guys gitu deh. Gila kan ada laku nopes guys, panglaris pemuka lawang guys. Aduh gede ternyata. Wah, padot kenal Wak. Anawan penasaran. Mantap yo. Mantap. Aduh, Padot ini siar. Ada guys. Gila itu mah guys. Guys. Ada guys. Satrek guys. Mantap. Alaan. Guys. Lauk teh. Ya, dialaan. garing mana
Oke guys, mancingnya sampai di sini dulu guys. Babon guys dah. Babon. Hasil akhir cuman 3 ekor guys. Tekan dulu di 3 ekor guys. 3 jari guys, salam 3 jari pokoknya hari ini guys. Rungsing guys. Wih. Oke, terima kasih yang sudah menonton guys. Jangan lupa like and subscribe. Turun.